Azvipere mushe mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa his visit to Moscow yokondemwa nevanhu zvakanyanyisa. Vatiri kuona kuti people they are seeing kuti thousands of dollars they are being used vachiita kuti these leaders vaende kuMoscow vachispecta kuti these guys vanonodzidza some other techniques, vanonoona mamwe ideas vachiva chizoimplementa mutheir country for national development. But panguva inoyi the current situation yenyika yeZimbabwe yaita kuti vanhu vakondeme his visit. Saka pene masvika kudanyura panapa ndokuva subscribe like on the bell icon. Chinji radio inobudanyura ichiti Mr. Mnangagwa went to Russia leaving a reggae health crisis back in Zimbabwe. Tinomachaka here, one of the ZANU-PF administration executive members suggested Mr. Mnangagwa is out of touch with the dire situation in our hospitals. He begged his principal to go visit a hospital in Zimbabwe and see the mess for himself. Why is Mr. Mnangagwa and the ZANU-PF doing nothing to make sure our hospitals have medicine? Zimbabwe hospitals lack basic medicines like painkillers and intravenous fluids. ZANU-PF has been the governing party in Zimbabwe for more than 45 years. ZANU-PF owes it to Zimbabweans to fix our hospitals. It is a matter of priorities. Instead of buying more guns from Russia, Mr. Mnangagwa must buy medicines for hospitals. Ndomasvika abudanyuka panapa achinzi aiwa, why is it these leaders vanenge vada kungofadza aiwa mabig brother countries patinoona kuti vanenge vachida kuno increase their power and their strength, vachionekwa kuti aiwa maybe they've got that military power vachinotenga ammunition and the likes, but the state of the country panguva inoyi inenge ichisereresa kwazvo. Zviitika zvoitika munyika yeZimbabwe tikuona people they are condemning his visit vachiti aiwa these leaders must not go vachinopresida aiwa over these meetings just because these people vari kuonekwa kunzi they are failing. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vapinda comment section medu mafunguro enyu, vanosubscribe like, turn on the bell icon.